Ka Vatican City, kadai kari ka beritam pertai. Ka jinghe jengka, kalong tang sispa akar. Ka jingbun beriau, tang praspangut. Kublai shibo na bagi subscribers baru ki maju sutra page ki video sekali channel story telah London is one. Ka Vatican City, kadon syapang sepni haru jangkawa taiba. Ka Vatican, kadairu kajaga syong jong upop uhedu jang kabalang katolik. Ka jinghe jong ka Vatican, kalong tang sispa akar. Boundary jong ka Vatican, kadai tang armail. Ya ka Vatican City, laker saudong dakari Italy. Ka jingbun beriau jong ka Vatican, kat kum ka UN report house nem arajar artway. Kalong praspa ngut. Ka Vatican, kadon laga jong ka pisah currency. Laga jong ka stamp. Ka issue ya laga jong ka pasport. Laga jong ka license. Laga jong ki number plate. Laga jong ka lama. Bat laga jong ka national anthem. Ka bamut baka Vatican, kadai kari ka papura. Wan laga don hapo Italy, bat lapeg yaka dagi sipai jong kari Italy. Kat kum ka history kari Vatican, kam jualet mah menu-menuru nadu balalong kari ka papura. Hakas nem siajar kendai spa arp kunai. Kam juete lokru bat kenu-kenu kari. Ka Vatican, kam dan spai lagajong. Henry lapet yaka ada kisipai jong kari Italy. Ka GDP lani ka ekonomi jong ka Vatican, kalong art wajar sispa kendai bupra US dollar per kapita. Bat kerlong kari ka baru spa serial number kat pra haka pertai barokoi. Ka Vatican City, kadai ka headquarter jong ka balang katolik situlup ka pertai. Bat kadairu ka jakasyong jong Pope Francis pemerintah uday most powerful man nemban rio haka pertai. Next lada pim sultanat ya ke channel jonga sa itu lam ki parlok jompi lada pim sultanat sa itu ya story jala London is one.